Tikatos kwa sababu kero toka ndata kusanga sense mega whatever ekirenga kirase nsemo ya linda mwananchi ebene bya mabirense abo maboko ameria serikali nekemo kurusiyo borai uboro robono na koleto borai bubwenertense ubora yobya lakini trenda sama tuko abo ango iga tima itinda benyombe yitera abamwe rono korwa sora sengencho you are part of the team umurayo no mheshimiwa Kibagendi mwaseneta wa county ya Kisii nebanaye mwatwarite tariki ya ensemo ya kuria migori abange bakarokana gote umheshimiwa Gachagua orokiria machaya to the minorities umheshimiwa Gisaira sense moko represent the minority and how united is the united alternative government umaite en siasa tole teriga cia kanisa tole siasa erasma turwanirire erasma urwanirire space alitelio kutoko ndo isaranse ngubangu siasa tibwati gento nekyo ekero kwa mwire ngan siasa ogosoa manyasta yo mokwenda muikaranse muchake conferencing ekenege ndo kere serious erasma kero mudaro kinga nero koleteki oisanire rigadi na bwate formula yayo gokoramo ere no ko tenene sti microphone kera lituko na gosomera kero mundo na goteba nero koleki nero bwenerete nero kokori gasi bune bwenerete iga komakia matemwae Fred Matiang'i nere na bwate formula yae Kalonzo na bwate formula yae kwarorire Linda Mwananchi Sifuna nere na bwate formula yae muntu tayo obwate monopoly ya idea ngabono formula yane nero the best so ikine kia bantu bande batomogete likwaro cha litokotebanga no rigadi amangana yo kosomera ba your colleagues buna bana it is not appropriate barari muntu tayo first of all okobegete buna monitor aega sana ensemo yao litukiri tokocha kuisaransa kero muntu acha tebe ngaki formula yane amatokeo ya letrina Matiang'i ito nerarete formula ya tebe matokeo na balika kwarori Kalonzo atete matokeo Sifuna ate matokeo bano baisaranse pamanya ko kuigwana ngaki otutageta 2002 moment ebandera flag bearer noyo ingwa amongst us turoche turamutangani ora kaleki ora deliver kerweke osoboraisi but really mheshimiwa how sustainable is that on the cracks echigo chaka considering the time itikarete politics ebwate cracks origereria semeli nde naro chenyo empower ka koteba nero isende ko deputy president abataraka na bara bakasene koteba nga no ekeruge kinija ekya ba meru aba coast kwa rorire bagoteba Johobeire abaru abatebire ntuno paranya tukuru so where there are no cracks it's all over the place that is politics tikatocha sore ase faida yo mugusia senga sama tukabongo yo mwamochi especially yabarai bari muri Linda Mwananchi kurwa sorongo bagusi abange batebire nga mwabere bias tichinguru cheino and a lot of energy a lot of time chiabere to the other side ya Linda Mwananchi that is ensemo ya kumosira Dr. Fred Matiang'i ne team yae a bit ya rock and ringa chinguru chino nchire nsake ayibuno mheshimiwa Gisairwa no engereti nande nabarai bamino is it true nga mheshimiwa Matiang'i muramwa that needed energy yo kamosi abana inchi na kamosi na rolengega na motegarate koko moja oyunka mosi nkote so is it what mandate kamosi abwate ako ikaransa otumia parameter kia kutumia tu abarorira se emekutano iga it's been all over it's in the public domain mukutano kiutara ndoro Matiang'i mukutano kwando chikuri ekero Matiang'i achite tare billion mutinyo gatano last year bantu kikwado cho in the first rallies ria bande batayegene tena Matiang'i could pull what he pulled bantu kibalengo bantu bande de wanofate ekero chi by election charinge Nyamira nani walikuwa mstari wa mbele Bunateli nje Kibagendi Obadia Barongo bantu kibalengo mukutano mutu tiga bali bagusyoka na Matiang'i rituko lyaro arona obale promptly mbantu ki balenge kubuka kire mambi kogenda koranga ebirogo byetu byo bo MCA Matiang'i tabasa ko gubosoko bantu mba gocha igoro moisonde
they don't even know where the blood and sweat yarenge bacha goteba nga bono twabere Moinari otore a movement as elected leaders by ODM. Ari we are doing our constitutional mandate. Erasima igento twachageti kyoko omuga koyore obisi pressure. Ntugucha kokosubona yanga bono mwatigire matyange tigana agabu tutiga ko muga ko pressure. That's part of government movement. Yogo tema kotoke chinguru. Yoko mwa pressure. Ekero tuganiri koni matiani ngandi karoto legali silinda mwananchi ntunto manyire nga intuna bana jeshi ba amatiani even Kalonzo ekero kwaro chilinda mwananchi achete Kalonzo ali komara ingi atebete na ba masigari ba yes I said nimbata masigari bane no barali ingi Kalonzo barabata ko complaineri bamugusiye problem tubugate umugusita riko takamuntu ndika hagusko chimoto na kingo mona chama ko Wiper nibwata babungari why it's part of the big Azimio. Kwararire eresemo ya minority. Ndobwate Kimilu, ndobwate Makau, babo yonde ngoto join bare karoto gotara babo oyo Embakasi, ubungo yo Embakasi. They always join us. Na ndio kwaro Kalonzo tete hata mimi pale wanajeshi wangu wako huko kuona kwamba tunampatia Ruto pressure. But what is different bono with Kwene nando maita barabu ini chama yabo bari. Bali n'abantu ba Wiper bari chama. I'm not a Jubilee member of parliament. I'm not a Jubilee member. I'm not a Jubilee official. I am an ODM member of parliament. But then in terms of public perception asenge ncho mwachiro you are an ODM member. But then kere ko ba ko twachiro ni ntutwage chageti. Ni mwage chageti. Tohonde na jire zenyo banaga achire. Ni mwage chageti. But kero moko genda orabara it can be you or your colleague leaders korugusi kero more that side mwendos Edwin Sifuna for presidency kero moko na this side mwendos tika generalities ngoro kesi na ondo siri umeshimiwa senator senator Morigi achega umuboria maswali a senator ekero bwateri kondo you are judged by what you say not what by your colleagues says tingo chauja kumboria maswali ngi senator kwa nerete I think komulikera script nanya kulikera senator script. Isn't it a collective responsibility? It is not politics is not a collective responsibility. Politics not mambigin koboka ndebe na achire koteba tutam that's not collective with anyone. So ebirengere byaga ebuno murayo renseme dikirabara ibakurugusi bamino bakwendo syo murayo munga mbaro bagwendo Ruto, isn't it? Yeah, that is a personal choice. Inche igombwana tembori ungaki igisayirongwa kwanetega what was in your mind ingikwarengereti kwararire ekerenga kyao ke message ninki kyarenge ingikyagara twakoraki okwanaiga nabo nkwireneri ikyagara ninje narengereti nande nkamwa gukwana lakini kero konte binga bono narebe na kwanete that should be collective. I think for politics it's not a written script. Monteyo kolikerunga bono genda some joint statement. Matumna ne joint statement na boko ngo mbolinga ki ne joint statement ya renge maybe omujumbe gete igasomete kwa niaba yenu.